برئيس ديجلا عنتر سياسة فان لشاري إليه باكوري كردستانوا لرقي سكايبوا لقل إما بيت لسر قري دومي هالبجاردني سروكايتي كومار لا تركيا وباكوري كردستان قفتو قوي لقل عاكين برئيس ديجلا أم كاتتان باش زور سباس لقل نوروجيت بتان وايكا لقري دومي هالبجاردنا كدا كام بربجير دتوانت سركوتن بدز بهينات روزباش سرچاوا تماشاوان هجا از سر هلبجاتن ترکیه امکانی من تشتابجن پیشی دی گالتی کی mezun çebu yani hile çebu aslında denk dizin denk ev diza denk ji Ali Kürdistan'a zeyde çebu u neteni diz u servanji baskı he bu Aliye jandarma u polis anji eriş cerdevanji he bu bu ve abi ji hilbijartın ki ne dürüst hatı çekirinle Türkiye beli Ali Kidici Kemal Kılıçdaroğlu digot seri digot gaz az Alevi mi yani ev tiştah ki ev nüh tişki nüh bu gerek insan Bavariya ko pek ani Brastici Aliye Kurtci go çaresel dit ki Kılıçdaroğlu bebe serek vezira Türkiye bebe habici dengi xodan Kılıçdaroğlu beli Erdoğanji hazriye xo kiriyor zanı bu ki hunda bu ki bir çahavi hunda bu ki bir Aliye hırbijartın edi hecmara dijitaldi bir fenlekirin fenlekirin tedid mesela hem de bir sandık adı denk işi partiye kurdu yeşil soldu bejin yani çepe kesk denk dernek kısın go sıfır tünne yani ev hecmar denge hecmar bu alçike Ali MHP nivisandın a devlet Bahçeli nivisandın geldik اجال برئيس دجلة يعني افايا هناك خالطة اماجه بكرن HDP يانجي بقشتي اتفاق ملت افيك وقت تانا بو هالبجاردنا تومار نكرنا يقول تدبي ولا هجمارتن ama hecmar o rast derneket başa rast derneket işbobi abi şey Kılıçdaroğlu hundakır zaten şunu ne unni zanı bunku eğer ki zeyde yani Erdoğan bu hasla karı bu pencüyek karı der hısla. Le barış Dicle tu ve sadame btaniş bu ve tgarini ku saxtakari hatiye kiran yanji henek sadamenden jihana ku Kılıçdaroğlu dgara kem da derneket. İşxoji az lezede bikim persa hafkara min rojan awji bu ka ki dibe ser kumarê dahatiye Türkiye yani gera duam çawa dibe. Naha mesela seriydi ittifaka şeş parti hatın bahev ve işbo ki hilbijeri naberxade serok veziri Türka Kemal Kılıçdaroğlu mesela İyi Parti Ali Meral Akşener seriydi kabul nekerin. Digot ki insan ki bu hilbijarti be em karın bina bakın namzet. Ne tukas ki Kılıçdaroğlu be hatta davici Mansur Yavaş pasın yani Ekrem İmamoğlu pas bebe serok vezira Türkiye. Bivi haveti pırskırık naberavandı he bu. Davi hevatın. Pırskırık bedeke derbas bu. Duruji Meral Akşener hat serriya rasti bu disabun yek ama zeyde denk hunda kırın. Sahtekarı çiğ bu ama naberavanji yekiti tüne bu. Revşa Kılıçdaroğlu ne rahat bu. Zahmet kişan işbo ki bana ikna baki. Bir havici tedid bir yani ne tebi peresti navçike deheyi nav ittifak edeheyi Akşener yek jwanı Mansur Yavaş bana kurda kabul nakın zaten. İşbo seri digot mesela Akşener'de go ez çike HDP kabul nakın böyle ne ister masa. İşte Erdoğan'cı bu ki de kurda denge hodedin Kılıçdaroğlu
digot Kılıçdaroğlu alikari ji HDP distini ji PKK distini بما بست أفيك كلمة propaganda بس yola توا باش karani. بله باشا بەڕێز دیجلا کەمال کلیژداڕۆغڵۆ پێتان وایە کە بۆ گەڕی دووەمی هەڵبژاردن دەبێت چی بکە بە تایبەتی ئەوەی کە پەیوەندی بە پرسی کوردەوە هەبێت هیچ بەڵێن نامە ڕێککەوتنی نووسراو هەیە دەربارەی کورد؟ Kurd dixwazin niha yani ser sandık aka xwedî derkeve. Niha ev derket xwelê, niha bi vê havê ji bo ki deng nedizin gelek insan ser sandıka xwedî derkeve û ji aliyê Awropa ji deng ji Awropa tê ji hundirê çikê diştê wana bisek serbisekinin çawa ku hilbijartinê ji bo şaridariya İstanbulê hebat kirine dîsa aynı wî şeklê dixwazin hebat bikin em bawer dikin yani dileme de heve yani Erdoğan ne baş ji bo Kurda Kılıçdaroğlu alim gidi برز دیجلا Kılıçdaroğlu alim gidi گەڕا یەکەم başı. باشە گەڕا یەکەم مەدیت ینی ئەنجام چ بوون دگەڕا دووەمدا زێدەترین پێشبینی تێنکردن و وێ سەرۆکوماری تورکیای نها دەرکەوە یعنی وێ کلژدار ئۆغڵ و دەرکەتناوی هەنێکی زەحمەت بە ji بووی کوردان پرسامە ئەوە یعنی divê gera duwem da jî Kurd hiç helwestekewa nayê guhartin di derbarê piştevanîkirina Kiliçdar Oğlu her wiha eger bi sextî jî û gelekî bi ciddî piştevaniya Kiliçdar Oğlu bikin li hember da Kiliçdar Oğlu çi projeya wî ji bo Kurdan heye çi tişteke nivêsandî ji bo Kurdan heye weke rêkeftinekê eger hat û serkeve jî Ev mero karî binabêje. Mero zanî ku Erdoğan ji bo Kurdanî kar tişta bike. Ev yani ji bo me Kurda çekî. Yani em bin destin. Em nikarin nefes xwe bistînî. Kılıçdaroğlu tişta dibêjî ku ez alîkarî jî hemû gel bikim yek em ba hev bisekinin demokrasi ez bînin. Yani piçik demokrasi hep belki ev Kılıçdaroğlu'nun ji bo Kurda. Yani em karın denge xwe dersin, em karın nefes xwe bistînin ji bo wî avê jî Kurd denge xwe bide derbar duyemin de bide denge xwe bide Kılıçdaroğlu. Ez buna bawer dikim. Ji bo ki baş ji egera aha tamame lê pirsa giring ew e di egera derneketina Kiliçdar Oğlu da helwesta Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan li hemberî Kurdan li hemberî opozisyonê karê HDP di nava parlamentoyê da çawa dibe yanî ew sînaryoyên ku we xwandin jê rakirine çi dibin? Naha parlamentoda zaten zeyde parlamenter AK Parti o MHP'yi. Faktaki HDP gibi, CHP gibi, İyi Parti gibi peşniyar xwetînin wana ticari kabul nakin. Ji napedî Hüdapar jî ketî nav çikêdî meclisêdî parlamenterê. Hüdapar jî em zanin ki a Hizbullah. Bu Hizbullah jî çi kirî çi nekirî em zanin ji bo Kurda li Bakurê Kurdistanê dî gelek tişta xerab çêkirini û gelek Kurd ji wan tişta nas dikin. Yani vakteke Erdoğan ki bir serok vezîra çike Türkiye bir çaxê bi rastî jî pirsgirêkê mezin derkevî ji bo Kurda. Ez wilo nirxînim. Başa بۆچی ناوچەیەن و زێدە ئەردهەژێژی لێدا بوون پرانیاوان دەنگی خوددانە ئەردوغان ینی چما لەگەل وەیەکی و ئەردهەژێ لێدان زێدەترین خەلکێ زیان دیتن لێ دەنگێوانژی هەر زێدە بووش بۆ ئەردوغان چوون ئیجار ئەvە هون ji بۆی پرۆژەیە لاواسیا ئۆپسسیۆنێ ڤەدگەڕینەن یانژی ئەو کارتێن ku ئەردوغان و داخویانێن ku wî dane wiha kirin ku zêde deng bi dest bixe li wan navçeyan. Gelek insan jûdekê vakteke art hêçebû ji mala xwe derketin çûnî ji derve. Web insan ji bo hilbijartina kayda xwe çenekiribûn. Yani bê kayda wan nüfusa xwe nebiribûn çûnî mesela İstanbulê li Mersinê, Adana, İzmirê, Amedê li her devera çûnî belav bûne ama nikaribûn kayda xwe çekin elbette hûn dabûn. İja alîkî dijî
Hatay mesela Cibe'deki Ali Hatay'ı Suriye gelip insan hatını. İnsana kayıt kırını. Sahtekari kırını verir ki. Adıyaman Merozanı, Kahramanmaraş Adıyaman. Merok Diro kabinleri Kahramanmaraş'da gelik Alevi dizi. Van insan hat kuştun katliam kırın. Merozanı vantışta. O Adıyaman'cı tarikat hani bir tarikata ketinin nav çikedi. Nav civaka arthejedi her devra Ali karı dedin. Vana zaroka tinin bakfa vana perberder dikin, vana pere dedin, vana her tişta dikin, icbo ki denk kabudun Erdoğan. Ne bedeci bulayı. Zaten berici cihe Erdoğan evdere bu Osmaniye, Kahramanmaraş, Antep, Urfa, Kilis, Tekiriyavan zaten verir ki hey bir işittir heyi. Yani gelik tişta listok hatın listin hereme art hejedi. İcbo bir avici denge Erdoğan sezi derketiyi. باشه برای دیجلا داوی پرس گلکی بکرتی ببوره کی دبه سر کمار دهاتی ترکیه Valla ez baver dikim zahmet de beli disajı Kılıçdaroğlu ez şahsen Kılıçdaroğlu kazım de sayık komara Türkiye Kılıçdaroğlu. برای دیجلا عنتر سیاست وان لباجار ال هیا با کوری کردستان زور سپاس بوا. Nasıl hoş en baş. Sağ olun.